neza ku myaka ya 81 biravugwa ko umukandida ku mwanya wo kuyobora igihugu cya Uganda uturuka mu ishyaka rya NRM ari we Yoweri Kaguta Museveni ashobora kongera kwegukana manda yo kubura igihugu cya Uganda ubugira karindwi. Nyuma yo kugaragara ko amajwi y'agateganyo yatangajwe mbere y'uko iyi weekend dusoje itangira, uyu Yoweri Kaguta Museveni yarayoboye abandi bakandida bagera kuri 7 mu majwi. Ni umwanya wataniwe n'abakandida bagera ku 8 bose barimo Yoweri Kaguta Museveni, Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine, Natana Mandala, Mugisha Muntu, Frank Bulira, Robert Kasibante, Mubaraka Munyagwa ndetse na Joseph Mabirizi. Neza uko Ingiro TV batondetse niko neza komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cya Uganda yabatondetse bitewe n'amajwi y'agateganyo yabo. Gusa ikintu amenye cyo nuko Yoweri Kaguta Museveni akaba Papa General Muhoozi ari imbere ya bose, kuko imibare ituruka mu mujyi wa Kampala agaragaza ko mbere y'uko weekend dusoje itangira Yoweri Kaguta Museveni yari imbere afite amajwi 78.92% amaze gutorwa n'abagera kuri 6,300,000 n'abantu 657. Agakurikirwa na Robert Kyagulanyi ufite amajwi 21.33% umaze gutorwa n'abagera kuri 1,790,000. Hagakurikiraho Natana Mandala ufite amajwi 1.96% akamaze gutorwa n'abagera ku 157,000 n'abantu 111. Hagakurikiraho Mugisha Muntu ufite amajwi 0.55% amaze gutorwa n'abagera ku 44,000 n'abantu 367. Hagakurikiraho Frank Bulira ufite amajwi 0.44% akaba amaze gutorwa n'abagera ku 35,000 n'abantu 315. Hagakurikiraho Robert Kasibante ufite amajwi 0.31% akaba amaze gutorwa n'abagera ku 24,000 n'abantu 564. Hagakurikiraho Mubaraka Munyagwa ufite amajwi 0.28% akaba amaze gutorwa n'abagera ku 22,000 n'abantu 232. Hagaheruka Joseph Mabirizi ufite amajwi 0.21% akaba amaze gutorwa n'abagera ku 16,000 n'abantu 813. Amakuru dukesha National Television of Uganda cyangwa se NTV Uganda aravuga ko nagihindutse Museveni iyi manda ashobora kuyobora. Iki kinyamakuru kandi gikomeza kivuga ko iyi yaba ari manda ya karindwi Yoweri Kaguta Museveni yaba ayoboye abaturage b'iki gihugu cya Uganda. Yagiye ku buyobozi mu mwaka w'1986 kuri kudeta cyangwa se irikwa ku butegetsi cy'uwari perezida w'iki gihugu ari we Milton Obote. No kuvuga ko uyu Museveni bwa mbere ayobora iki gihugu cya Uganda yari amaze guhirika ku butegetsi Milton Obote. Uyu mukandida Yoweri Kaguta Museveni yiyamamaza yavuze ko agiye wikizera agatorwa yashira cyangwa se yateza imbere imiyoborere myiza, iterambere rishingiye ku mutekano, iterambere ry'inganda ndetse n'ibikorwa remezo ndetse akanarinda ibyagezweho. Ubwo natwe nk'Ingiro TV Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'abandi bakandida bataniye uyu mwanya abarimo umukeba wo ku rwego rwo hejuru ari we Robert Kyagulanyi aka Bobi Wine tubifurije amahirwe masa. Uko bigenda byerekeza ku musozo natwe tuzakomeza tubakurikirana aho bigeze. Icyo musabwa ni ukuguma kuri channel yacu ndetse yanyu ariyo Ingiro TV. Turabakunda cyane. Kuri mikro z'Ingiro TV ngendi Nsabimana Cedric Rukundo aka NCR. Mugire ibihe byiza. Asante.